Hello Charjan agus fáilte I leis go Cluicheamaid dul bhrí míon chora chomic chora iris a ha mé lévigh ó hiún goris dúlaigh man dáil an a bhí fáin an video seo ach a trí a go dú an bh Marvel dá bh DC agus málaigh nach chéile go physical dú ach leor I bhálín. Mar a thuairs mí mar ha an leor bardach agam a mes go luair beá rí uit in Unist airline fá Studebaker Press agus fá imimeach bú leabharichin mar sin me se bhar san taiche chumóir sé channel so an goh dála sinnain Joe síalach nálacha a bhí an chaní héin. Ach na trí a ha mé dul a bhríon an dú well I suppose céir ach tá sé sin le DC or ha Jonéach ag DC rutigin se rant a go mé an Marvel ach ha Jonéach ag DC. So Absolute Superman I trí díag. Nist ha mé rá chéine go bhfuil Absolute Superman I cuairteúm glán. Absolute Superman is Absolute Wonder Woman dá dénne comics a se a dal an dras a chaning. Agus chuirt seo ram ha more of the same mar go big ha cumala dal a cha mis men go háit ans na lion seo ha má scíalach é cin far a bhfuil bailla bec a tín cála an é rialtas agus caran gríomhachas mór mar go big. Bhain is seo a farcin rudbig mar go rá tíach caran a genu setup person na so ha mí genu fiúir I barach go lévig ach háast chomá ri rutabí a tíineach a drasta chaning. Cuideach go DC is thuirs mí am héin charmid dal I cheannach seo right ach an nuair sin chunnach mé agus cemar nach buding gá Harley and Ivy Life and Crimes I cheannach so ru intinach míon is ré seo sé go bhfuil scríbhiche agus neachhealainn acin agus siad an neach Erica Henderson Erica nicht Emmerich ha ise scríbh agus a dénne na Jalvan san I chomic seo agus ha dal go má lua dalig Joe Astor mar go big ha mis mun sin go bhfuil sin go páiste sin an dói scríbhí agus ealainn ag Erica Henderson chanéal cúscáí nó cús thought bubbles nó mar sin is mar sin ha go lévih go má lua or ha dal tran ealainn mar go big a cha mí dénne fiúr éici mar a héad seo ha mí imimeach can take dreach an daimh idir Harley agus Ivy I lévih charnam bliana I chaad an cartoon agus a ma so bhamí can an jumpach an bí seo chumá sin ach dí a chunnach mé as fa marí lévih is fír helm an díist character sin. Nus inú le Marvel thuair mé Amazing X-Men I ghearr le airline an sin bh Stephanie Hans variant cover de Ileana The Dark Child an sin character in a Charlotte an in Marvel fat an a comics fat an sin a X-Men a Charlotte agus chuirt a bhórchuid gin comic seom gomór ha sin féin amach barach na dhéin The Age of Revelation an tachartas mór a hadal ag X-Men a drásta ha sin féin amach go ide chursánna ha an Dark Child acin is chanéal Ileana hain
or trí da character sin hat sé an character a hánta so hainneannach an feicin scapte mar go bit. A churud nach de chuirtar mé dhéon chamic seo le chuird dé mar fiche dúilecin amach a fiche sa ga dúilecin go a chu dá go le mé éig agus spoilers mar ha sibh ar san seo a lévig near san Age of Revelation a lévig ha díomhad idir bhí ann a thuh Jane díomhad i chuúil a saoach i gheathar a híh ó bhí dílas go Revelation go bhí dal na agus sé nátarte chuan díomhar taingach a hasin le J thuc ada athracha mar sin. Agus ag jeirigh mé ag be ga hat al ó ha esan ar san scrisi enw ar an tŵl agus sin a server snach edli colorish yn isht. So I dirach maar, okay, right. He wants to destroy the world. Cool. Like, gaan je should each dag. You should each dag each it. So ben nader de let down of a shin. Ach, het dolle dasje is a chuid de comic in die is van Corjan comic actually really ma. Wel, oezig ma. Gumí orste nach agus a seir se rant a ha go mé Marvel draste sé an comic a had híineach an uair sin ha de gíise gain barach mé dhéon mar a chai Iliana agus the Dark Child a scarich fo chéile agus chanje le ma iad chanje le plachgfod ha farach in uwas och heen maar gyrach shock value gyda gyrach er son sgrisse janued character gus een big dunne skrivig headlines me in agus sé brisich doel uwas och heen moor vaun ha mi gemagil Iliana en Jenny Clayton en Charlotte agus ha hier drach leisig ein van ex-office a hiún mí a galaf. So gaan je les ha gam chud really actually tuig ex-mijn cheannach an draste. Sin chud an sa ha. Ach ha fónach am tíach gus hí lá a huh storage so can mi a mollig a hacum. The Dollhouse family. Ga seo a bhig ja, rom leis an Dr. Roan Ranch, so tang a Roan. Fear yo chomic eilt a hound. Sure se eilt fairy tale. Yeah, go ma darach, go ma barop a gamanan. Ach ma ha uiakov anan ruta mar sin. Can mar Coraline ach er san Innovich. Nee, we can't nach heel Caroline er san Innovich. Ach, yeah. Nas derige. Na Caroline. So, vaak mi eke sin mus Jage mo na lianug le kus capadi. Ach, Jay has sif heen levig, if sif giri mollian jurit to be er san am na nolike. Kuma van a touch, agus kuma out of a cliche.